Kali adeknya oh tahai bikin abang aong. Jangan-jangan pengaruh gaya sang hiban le syuting film. Hai bang besalah baatam se pakan kelon nekun. Kadang-kadang abang yang lebay gengsi menjampungan embong baik pekabeh dek putra yang hawa. Abang sedia nyok kepala oi oi ite na mano na ka kameng na lemonya kebuna mandum na abang sedia di lempina toko na moto na hotel na apartemen na kapai na